lahlekisa siphatha ngapha indlela yinde mawuwavuka usithatha ngafunda usengafezekisa amaphupha akho ongakawuthwali ngesifuba lisebenzisa nalinikezwe ithuba lemfundo engukhiye musuku uzivalela ngaphandle ngena hlukana nezidakamizwa uqoma imfundo uzosala impumelelo ungahambi ngabangani abazokusalisa abazokulahlekisa ungakholwa ungatholi wafunda ungahambi ngeningi bazolahlekisa siphatha ngapha indlela yinde mawuwavuka usithatha ngithe ngemfundo usengafezekisa amaphupha akho ongakawuthwali ngesifuba lisebenzisa nalinikezwe ithuba lemfundo engukhiye musuku uzivalela ngaphandle ngena ungahambi ngabangani abazokulahlekisa uzosalela lalela usesikoleni nje kunesizathu kungani ungakhona isiqu ungakakhona abantwana ngababili ngabathathu esikoleni kungani ungakhona isiqu ungakakhona abantwana ngababili ngabathathu esikoleni wathi uzofunda give pen nephepha bhala musuka kuvula amathanga fana amathanga fana bafuna ukuphumelela ungahambi ngabangani angani ngafela bazokuhlekisa ungabavumeli bakude bazokulahlekisa imfundo esibani ungayiphathi idedenge izocima ini ukuze imfundo obe nayo unganaka abangani uma befuna ukukududa abanye uma bekuzwa bafuna ukuzwa bahlulwa imfundo bangena kwizidakamizwa so izwa uma bekutshela ungaphiki nabantu ngoba basazokulahlekela ngemfundo jaha amaphupha akho wafite ungasali funda kokode kuze kusasa ungakhali lemfundo engukhiye bakhona ofakazi bangaphawula lendlela yinde uzosula kani ujuluko makusithawula never give up and stop trying sukuma and keep on trying ungalilahli ithemba ngoba lizobula njalo ngoba maduzane sizovuna ngicela sibambisaneni ukhipha isidakamizwa entsheni mawuhlulekile ngalo nyaka kuzolunga ngokuzalwa shintsheni imfundo zinothe abazami kuyidlala sababona sengamabhokisi mawufuna ukuphasa sikhathi kuphula amasokisi what is education is the key to success kasisebenzisa imfundo ukuze siliphumelele emntanini imfundo yokayisula isikalo kasingahlula izibalo musani ufuna ilikanga ngokungena ezidakamizweni empeleni kasinasikhala ezweni ngoba siyasimosha ngokwemizwa sisilimaze nasenhlizweni hamba ngemfundo yephambili lokuthubekile uhambe nalembewu lokuubekile kokusiza kusasa masekusikhathi sokufuna ukutshalile lemfundo ingeyakho ebabe ngazo zombili ntobazane musukudlala abafana baleka ngazo zombili ubuhlungu ngibona abanye sasihamba nabo bahluleka ukuthwala isiqu sababona sebethwala isimbi ukhumbule nayo iyashisa insimbi sosiyakholela esandleni ungakhohlwa ikusasa lakho lele kusikhandleni abanye zabahlula esikoleni isibalo namuhla ababala bethatha usizi abanye bashudana ngokuthi imfundo kayikhulelwa basala kanjani singothisha abameli nodokotela ngizokutshela kulokufika abantu amasokisi uhlala ufudumele ungaphandle abafana bazokushudumela kodwa usasemncane ukabili namabele ungatholi umntwana ungahlosile ngoba asisizi indlela ezingamlela kulabo abazisebenzisayo bani ophumelela graduate masikabona ngephepheni safisa ukubona kwenyamboza upila zacela ungazibulala uhlalele ethembeni amaziyo bathi kandwelana uma tikuletsheni emazweni iwona veza isithombe sesikole uma ungekho kwabakhangisa ngesithombe sesikole unganaki sonke sahlangabezana leziwombe kodwa akekho ohluleka imfundo kayikhulelwa akushiwo ukuthi kubona ungakholelwa kodwa ngoba ithuba lisakhona vuka kusobulala sebenza ithuba lisaphuma mawufeyile yakhala kodwa ujaha ukuzana fundo ukhulela abaningi fundo ukhulela abaningi mawufuna ukupasa sikhathi ukuphula amasokisi what is education is the key to success